Ayo ini yang kapal-kapalnya boleh depan. Naik ke atas. Di karpet yang merah di atas. Ya Pak. Silakan, silakan. Yo. Ibu, yang penting terjatuh. Masuk dalam. Kalau tengah kosong, apa masih bisa diisi dulu. Nanti kalau sudah penuh bisa di kanan atau di kiri. Sini anak-anak masuk. Nah, ada yang masuk dalam. Ayo, anak-anak yang ada masuk. Biar gak kemalaman selesainya. Masuk, masuk. Ayo, masuk aja. Aida masuk dalam. Baik. Ibu-ibu, ini masih kosong. Itu yang bawah. Naik ke sini Bu, ke depan. Naik ke sini atas Bu, di sini. Naik, naik. Itu di situ ntar Ibu. Yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta para ayahanda, ibunda, jamaah majelis taklim malam Jumat yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan untuk dapat melaksanakan aktivitas dan taklim malam Jumat. Mungkin kalau ibu bilang saya baru ini datang karena memang bergantian. Minggu kemarin rombongan dari apa tuh? Ujung Rawang kalau nggak salah, ya. Iya ganti-gantian tuh, entah dari Kandang Besar, dari Pulau Gebang, Rawakuning, terus. Jadi tetap malam Jumat tetap ada, cuma memang jatah untuk dapat kuponnya, dapat berasnya kita gantian, biar kita sama-sama merasakan dan berbagi dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Sepakat? Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat, mencurahkan keberkahan kepada kita semua, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sehat, yang cerdas, soleh dan solehah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka acara taklim kita, pengajian rutin kita dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, kakek nenek kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan semua salah dosa khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal baik ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita baca Fatihah, kita doakan semua keluarga-keluarga kita, kakek nenek kita, ayah ibu kita, keluarga kita semua. Dan hari ini ya wabillahi taufiq ila Nabi Mustafa Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma ila roh khususat Ibu Azhari Salihah Haji Abdul Ghafur itu. Haji Nurani. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua kita doakan untuk kita sendiri, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dalam keadaan taat, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk ibadah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah hidupnya, selamat hidupnya di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita ikut pembacaan selawat kepada adik-adik tim Hadrah untuk masuk dan mengambil posisi di tempat yang telah disediakan. Kepada tim Hadrah Muhammad Tabaati, waktu dan tempat kami persilakan ya tafadhol masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولقد أتي الله وملائكته جبريل عليه السلام وملائكة ميكائيل وملائكة الرحمن وملائكة مقربة خدمت في القرآن المرسلة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقدرة الله لمن خلق عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أتي الله شيخ المولي وسمع الله شيخ القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وسلم سيدنا عبد الله وسيدنا آمنة رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقدرة يا الله سيدنا محمد بن الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا آل كرم الله جابر بن عبد المطلب وسيدنا بلال بن رباح وسيدنا مسفر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا قدرة يا الله سيدنا حسن سيدنا حسين سيدي رسول الله يا الله وخصوصا يا الله سيدنا بنت زهراء البتول بنت رسول الله رضي الله عنهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقدرة يا الله ليالي في إندونيسيا وخصوصا أولياء الجامع ومن بهذا الزمان ومن فتح في هذه القرية والبلدة ومن قامها إلى يوم القيامة وخصوصا يا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقدرة يا الله وجدتك بالعالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقدرة يا الله وجدتك ربي شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقدرة يا الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا يا الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا يا الله ببركة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله صلى الله في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والغلط يا الله لقضي حاجتنا وحاجتك
بك ومن حوائج الدنيا من حوائج الآخرة بإذن الله وبإذن رسول الله وببركة أولياء الله وبركة يا الله جل صاحب البيت المعتمد وجماعة كل العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فيا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخلق ويصالح ويقضة وبنانا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك
الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوال الهادي محمدا يا طيبة جيودك صفا برسول الله محبا بالروضة سكنت وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي نبي الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي بيك كاسيك يا رسول الله كلنا شفاعتكم يا حبيب الله بيك كاسيك يا رسول الله كلنا شفاعتكم يا حبيب الله اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على
بدل في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحد الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى نحبان يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بل بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسلم إلى شمل ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح وسهل ما طلت عوام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل اللهم صل على عليه وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل الذي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام بالعربي خير الأنام بالعربي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه ما شاء وخلق خلقا لحكمة وطاع عليه علما وبسط له بالرفاء بالتي ما جرت به في أقداره الإسلام صلى الله عليه وأرسل إليه وصف خلقه وجل عبيد رحمة سلقت هذا نور سجد بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته صلى الله عليه وما كان هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل النور فاضطرت بوجودها كنف الوجود وترجى البرد العوالم بدراس سكنين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليه قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لم تسر غفراته بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة الدرداد حين أرز من عالم الإمكان صورة الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب مجيب إلا من سبب فضل الله على العبيد يا لقلبي يا لقلبي سروره قد توالى يا لقلبي يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعلقه بمعاني الجلال. انتشر منه في عدم البطون والدور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إليه كريم أسرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقى بقلبه سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألا يا الله يا ربي بحالي عسى بعد ما يقضي شربي وموضوع قلبي هذه التورة المكنونة
والجوهرة المسونة والقول كلها اسم ويمسي في السرور وبدها بقلب ظهوري سرب هذا السراج والعيون متشفة إلى كنوز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش تقض فصيح العبارة معلنة بكامل الإشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت به حملها بغلام بركة وسعادة هذا الإمام لم تزل الأرض والسماوات متضمعة بعد الفرائض والأقدار في البريات وبروزه بعالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله بالوجود مجدا الكريم وبسط بعالم الكبير مائدة نسبه وتعليم بروز هذا الأشهر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستبشر نشط ربه واستبشار وازداد الكرسي هيبته وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل مقتضى فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلم يستد بها قرب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن له البدر في تمامه بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Demikian tadi telah sama kita ikuti pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita sadari lisan kita, hati kita ikut sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keuntungan buat kita yang bisa hadir, ya Bu. Suatu keuntungan untuk kita. Allah mudahkan lisan kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini malam Jumat, Bu. Di antara amalan-amalan yang utama yang diamalkan di hari Jumat, malam Jumat, yaitu ya, kalau bisa kayak tadi banyak, silahkan. Gak usah pakai muter-muter yang usah. Kalau ada yang mau urus boleh juga tuh. Ya. Tadi gemuk udah keringetan saya lihat ini. Ya. Bisa buat apa namanya, ngurusin badan. Ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakur, sambutan dari Sahibul Bait, Kinafillah, orang tua kita, saudara kita, guru kita, Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Abdul Rafiq Al-Firdaus. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah luar biasa. Alhamdulillah nyampe juga kita di malam Jumat ini. Alhamdulillah.
Ketika Allah hantar kita semua di sini, Masya Allah, karena karunia Allah, berarti Allah masih kehendaki kebaikan yang banyak untuk kita semua. Betul? Masih disuruh kita tahajud, masih dimudahkan kita nanti besok bisa duha, masih bisa sholat jamaah, masih bisa zikir. Ada nggak yang barusan yang meninggal? Ada kan? Seluruh dunia ini ada. Berarti waktunya habis. Ada yang kemarin kecelakaan kontainer di situ, ya. Anak-anak lagi jajan, ada 16 orang mati. Nauzubillah min. Tapi semua karena Allah. Jadi umpamanya hari ini kita sampai di sini berarti benar-benar Allah sedang mudahkan kita semuanya untuk beramal soleh lebih banyak lagi. Sholawat, gimana sholawatnya? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 313. Nih, siapa di sini yang punya dosa banyak? Angkat tangan. Saya kayaknya paling banyak. Amalannya ijazah dari Habib Umar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Coba kita 10 kali. Ulang-ulangnya bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bisa 80 kali. Nah, kalau malam Jumat baca itu, hari Jumat baca itu, mudah-mudahan selepas baca sholawat diampuni dosa kita. Amin. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Atau kalau pikiran subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dibaca berapa kali? 100 kali. Maka seandainya kita punya dosa semisal buih di samudra, langsung dihapus oleh Allah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau lupa ingat lagunya Opik tuh. Ya Allah ya Rahman
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Nih, coba pegang dulu sama Ustaz. Nih Bun, kita semua yang hadir bakal mati, betul? Kita yang hadir semua waktunya sangat terbatas, betul? Berarti malaikat Israel pasti mendatangi kita, betul? Entah nanti malam, besok, lusa, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 100 tahun lagi, nggak ngerti. Ya, tapi yang jelas adalah malaikat Israel pasti datang. Makanya beruntung tuh kita yang dimudahin, nih lidahnya basah oleh zikir, lidahnya basah dengan sholawat. Diam-diam sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau yang apalah kepanjangan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi wa sallim taslima. Lebih pendek lagi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendek lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Nih, ambil goreng nasi pagi-pagi, anaknya mau sarapan, ambil apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini beruntung. Nih, kalau orang nasib kayak kita yang dosanya banyak, betul, khilafnya banyak, betul, ya, khilafnya banyak, salahnya banyak. Habis salah, dosa, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Tapi karena cintanya Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah Jalla Jalaluhu yang maha mulia bersolawat kepada orang yang solawat kepada kekasihnya. Masya Alhamdulillah. Bawahnya nih, topik nih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alani innaka. 10 kali dapat berapa rahmatnya? 10 kali 10 100. Murah banget. Jadi Masya Allah luar biasa. Maka Israel itu benar-benar nih bakal datang ke kita semua. Maka beruntung kita dimudahin kita untuk bersolawat, berzikir. Astaghfirullahaladzim. Coba Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lagi Astaghfir, lagi Astaghfirullahaladzim alladzi la Allahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Ya Allah, aku tidur ya Allah, besok kau tidur ya Allah, besok kau bangunkan lagi dalam keadaan iman yang bertambah, dalam keadaan amal yang bertambah, jauh dari penyakit, jauh dari bencana, jauh dari musibah. Bismillah, Bismillah ya Allah. Jangan tidur ini adalah cara-caraku untuk mencintaimu. Ya, Insya Allah luar biasa. Segala keadaan mau kemana-kemana asal jangan di kamar mandi aja. Ya, kalau di kamar mandi ininya nyala nih. Allah. Ya, cepat-cepatlah keluarlah. Tapi nggak apa-apa kalau di kamar mandi. Kalau jualan nggak boleh, gitu ya. Apalagi ya, la ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya surga. Kemana-mana zikir la ilaha illallah. Jadi umpamanya itu adalah kata terakhir la ilaha illallah. Kemudian Israel kata langsung mokat modal, maka dipastikan dia ahli syurga. Coba latihan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
air yang tertinggal di lidah kita ketika Israel nyamperin kita. Masya Allah, insya Allah punya miftahul jannah, kuncinya surga. Latihan lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih bunda, ayah, adikku ya, kita ada namanya memori, ingatan. Ada ingatan yang sifatnya ingatan motorik. Jadi lidah kita yang terbiasa zikrullah, lidah kita yang terbiasa kita mengucap, kita istighfar, kita zikir, kita sholawat, nanti pas saat itu dimudahkan. Kita semua pernah mengalami masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang hebat, bahkan pernah mengalami musibah. Tapi nanti musibah yang paling hebat, masalah yang paling hebat adalah ketika Israel suruh nyebut Umi, anaknya Umi, nyebut Umi, sate. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi nih ya, beruntung orang yang dimudahkan kemana-mana zikir. Beruntung orang yang dimudahkan kemana-mana zikir. Ya, ya. Banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha. Jadi sibuk dia. Hari-harinya sibuk, lagi masak sibuk, lagi nonton TV sibuk, sibuk mengingat Allah, sibuk zikrullah. Jadi ini hebat nih kalau kita dimudahkan berzikir kepada Allah, dimudahkan sholawat. Masya, pengen gak zikir terus? Pengen gak? Siapa yang pengen husnul khotimah angkat tangan? Ya Allah, yang angkat tangan catat ya. Ayo, husnul khotimah siapa yang pilih? Ya, mati dalam keadaan Allah cinta, mati dalam keadaan Allah ridha, mati dalam keadaan Allah hapuskan dosa-dosa kita, mati dalam keadaan Allah pastikan bagi ahli surganya bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kita berharap semua husnul khotimah. Masya Allah, luar biasa. Kalau dapat husnul khotimah, ya Allah, luar biasa. Kita hidup udah kerja capek-capek ke sana kemari, berjuang ini itu, udah setua ini kita jalan usaha untuk enak hidup dunia, betul? Tapi untuk enak di akhirat kita sedikit usaha. Untuk husnul khotimah kita sedikit usaha. Ya, habis dari sini nggak boleh lagi usaha, diam-diam zikir. Nah, sembunyi-sembunyi. Wah, ada orang lewat misalnya Bang Maman, Bang, wah abang sekarang nih kemana-mana bawa tasbih zikir, ria amat bang, kemana-mana bawa zikir, jangan peduliin, ini setan orang. Kata Ustaz Topik, ini setan. Dah, gimana ada orang zikirnya nggak seneng? Kosong alim banget bang, kosong kamu sok kafir gitu. Ya, nggak apa-apa, bawa aja, cuekin aja. Udah mengeriak apa? Tiba-tiba kita terjaga berzikir. Subhanallah, Subhanallah, bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallah, bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallah, bihamdi, Subhanallahil azim. Bilang tuh sama orangnya, ente ya, lu ya. Gua riak gini segala. Ntar kalau Israel datang sama lu, ntar 2 jam lagi gimana? Kamu dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai, dalam keadaan buka zikir. Wah, mendingan kita ngomongin apa kayak kata orang. Ini orang yang ngatain kita nggak tahu kapan kematian datang sama kita, betul? Nggak tahu Israel datang sama kita, betul? Cuekin, udah zikir terus, pakai tasbihnya. Kalau biasa, zaman dulu pakai jagung, berjagung, boh. Subhanallah, subhanallah. Nah, kalau nggak beli tasbih, kalau nggak pakai tangan begini nih, Rasulullah gini nih.
Nggak bisa lagi nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba ikut gini. Tangannya mana? Tangannya ke atas, yuk. Dari sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil bunyi ya. Ambil bunyi ya. Ambil bunyi yuk. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Sallallahu alaihi Muhammad.
ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali enggak? 33. Hah? 33 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6,